खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ मोननैसो देरहायोब्ला आं गोजोननाय मोनगौमोन नाथाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ मोनसेबो देरहानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों दि बिपिएफ दोलोआ जुदि मोननैसो देरहायोमोनब्ला आं जोबोद मोजां मोनगौमोन बे बाथ्राखौ थांखिना बुंदों इउजि ब्रह्म बिथाङा आरो इउपिपिएल दोलोआ थांनाय 2020 मायथाइयाव आखायाव गारि गुरा गैयामोन आखायाव रां गैयामोन पेट्रल सोनो डिजेल सोनो रां गैयामोन गुबुननिफ्राय लाथ'नो गोनां जादोंमोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय आथिखालनि जा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव गारि गुरा जाबाय रां खावरि जाबाय पेट्रलबो सोनो हानाय जाबाय बे बाथ्राखौ थांखिना बुंदों मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा आरो बे समाव मख'नांगोन दि मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बिसायख'थिनि जाबायदि डायलग बिसायख'थियाव जाबायदि बिबुंथि होदोंमोन बे बिबुंथियावबो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो फोरमायदोंमोन दि आखायाव रां गैयाब्लाबो हेलिकप्टार लाबोनानै बे समाव दिन्थिफैगोन आरो गाखोगोन होनना बुंदोंमोन आरो हेलिकप्टारनि जा ड्राइभार एबा पाइलटआ बे समाव पाइलटआ सिनायथि एबा सिनाखि जाखाबाय बेखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव हेलिकप्टारखौ लाना फैनानै गाखोनाय जागोन होननानैबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादोंमोन थिग बेबायदिनो इउजि ब्रह्म बिथाङाबो इउपिपिएल राजखान्थिनि दोलोआव दायो आखायाव रां खावरि जाबाय आरो गारि गुराबो जाबाय लिभ लानो गोनांथि गैला थांनाय 2020 मायथाइयाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ लिभ लानो गोनांथि जादोंमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदिनि गोनांथि गैला गासैबो गारि गुरा जाजोब्बाय होननानै बे समाव इउजि ब्रह्म बिथाङा रोखा फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों लोगोसे बे समाव बिपिएफ दोलोनि सायाव बुंदों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ जुदि मोननैसो देरहायोमोनब्ला आं गोजोननाय मोनगौमोन नाथाय मोनसेबो बियाबाव बिपिएफ दोलोआ देरहाया होननानै रोखा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों प्रधान विरोधी दल বিপিএফৰ মিত্ৰতাৰ কৰাৰ কোনো সম্ভাৱনা আছে নেকি নাই এতিয়া মিত্ৰতাৰ কথা আমি চিন্তা নকৰো নিৰ্বাচনৰ পিছত এতিয়া পুৰা গ্ৰাউণ্ড প্ৰিপাৰেশ্যন আৰু বিপিএফে মানে এইবাৰ ইলেকশ্যনত 2-3টাও যদি জিকিব পাৰে মই ভাল পাম বিপিএফ আৰু জিকাৰ সম্ভাৱনা নাই মানে ইউপিপিএলৰ আগত গাড়ী নাছিলে লিভ ল'ব লগা হৈছিল পইচাও নাছিলে নহয় ধাৰত লৈ পেলাই পেট্ৰল ভৰাব লগা হৈছিল এইবাৰ নিজৰ ইউপিপিএলৰ গাড়ীও আছে পেট্ৰলো আছে সকলো আছে লিভ ল'ব লগা একো নাই জিএছপি আৰু বিপিএফৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত কি কয় তেওঁলোকে যদি মানে এতিয়া নিজৰ পাৰ্থক্য বা দূৰত্বটো মানে শেষ কৰি পেলাই মিত্ৰতা হ'ব খুজিছে ভাল কথা হওক কিন্তু কথাটো হৈছে কি সদায় থাকিব এতিয়া এই প্ৰশ্নটো নৱচৰণীয়ালৈও থাকিব আৰু হাগ্ৰামালৈও থাকিব হাগ্ৰামাৰ কাৰণে অৱৰ নৱচৰণীয়াৰ জন্ম আৰু হাগ্ৰামাই বোলে অৱৰসকলক অন্যায় কৰিছে এতিয়া নৱচৰণীয়াই উত্তৰ দিয়ক যে হাগ্ৰামাই অন্যায় কৰা থিয়ৰিটো অৱৰসকলক অন্যায় কৰা থিয়ৰিটো সঁচা আছিল নে নাই নৱচৰণীয়া এইটো স্পষ্ট কৰিব লাগিব আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ কাৰণে নৱচৰণীয়াৰ জন্ম হৈছিলে হাগ্ৰামা এতিয়া মাফ কৰিলে নেকি নৱচৰণীয়া এইবিলাক প্ৰশ্ন থাকিব তেওঁলোকৰ এতিয়া মোৰ ক'ব লগা একো নাই কোনো ইছ্যু নাই আমাৰ ইছ্যুটো হ'ল যে একৰ্ডটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব লাগে শান্তি স্থায়ী হ'ব লাগে যুগে যুগে ইয়াত মানে অশান্তি যাতে নহয় আৰু উন্নয়ন আহিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীক আমি উচ্চ শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে সুযোগ দিব লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালীক বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ দিব লাগে আৰু এইখিনিয়ে আৰু এইবিলাক আমি যদি সকলো জনগোষ্ঠীৰ মানুহ ইয়াত নিৰাপদে থাকি পেলাই জীৱন যাপন কৰিব পাৰে তাতকৈ ডাঙৰ সফলতা কি আছে এইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য